Bon, mbocha Benoit. Bon, mo ke peska ka mo message ya nswalu na bantu ya la buenza. Bon, bet metan mo bizis metambul kuna bantu ya la buenza kena kudila kuna bagana kudila na bamboshi. Na diambo metal bambulumbulu ya la police. Bagak metu bon non. Bet mesal mutindi ai bamvul mutindi ai. Bakana ko intégrer ve beto. Mais donc ben pensé tiki. Ben pensé que bambosh ke kuna ku kotisbe nakacha pa mercenaire ya bao. Inke ba milice privée en web somatura Albert. Mais il y a peut-être ignorance que na kusala beno, hein? On comprend ba difficulté à beno, pampasi à beno, il y a que ignorance na beno. Faso mami ya emetsonikin munu sam na beno, hein? Muke tangli beno ya kena lumputu, muke tangli beno ya. Sous-informés, abandonnés à leur propre sort, ils ne savent plus quoi faire pendant que le diable s'arme nuit et jour avec ses proches, hein? Pendant que le diable s'arme tout le jour avec ses mercenaires, il est donc prêt à massacrer, surtout quand il identifie déjà, comme déjà ces gens-là s'identifient. Donc en réalité, ben s'identifier déjà, hein? Donc ni ben pas que ça, ben que ça puisse massacrer. En réalité, si ben tal bien, parce que comme la maman l'a dit, seule entreprise du démon qui reste pour précipiter leur disparition précoce. Donc en réalité, bah recrutement yankadi un peu mamutantu mukuyu yake kaka yini ke kaka compagnie mebikana na kuna recruter ke bantuenya na kunat bau na mfululu na mbang hein? Benzaba yin ke ve la police, yin ke ve l'armée. Bete na tugla benya bete na kulu examiner bambal nyonso. Ben bake bako kuna bake nat bana kachaba loge franc-maçonnique. Bake kwenda bake kuma bakento. Pampamba bakala ke ban kusalba na nzili ya manima ainsi de suite. Donc kaka nzili nke nat beno na mfulu na nswalu. Si ba vana na nsacha kubak beno kaba bakabendo pintama no. Mais ça me va commencer à se squeezer mal malien et va commencer à se tout le na porte-à-faux parce que me wa ba langage ya bantu nya ka commencer zones kuna o ça me ka babancha mpangala in ke ba système ba mboshi parce que baza que fédération que na kuizaka et bit que on a besoin ya beno elle me comprend bet tout la ja benia que ba ni tout me kon quota na bambulmbuli ya bamboshi ata mutu ke vana kacha bambulmbuli ya fédération menona kwa mburu yoma babantu bakomesa kwa mburu ya beno me bene zaba bene niko kwa nkot kuna mingi ke kwa nzila mfululu yake kaka mengi ya beno bene kana kwa pesa na baba bamboshi bene ma comprendre bitina tula dia bene yao kompani na me bigana na bao na kuna bakaka babi meme ya baya kuna tabula ba intu ni la police ya mayuya na l'armée ya mayuya ina ngenda ndi ange kelve losing ange ke kunve nge me comprendre ne bazati fédération ke na kuiza ben me comprendre ben bika bakon baka ben baka kon baka ben ke kon sombru yena ko kon kun bakon kuna depuis nta mazona baka bazola tubana bambol mili san batula bakon ve ben ngana ko bakula toujours ve ben ngana kuna dila kuna yaula ntangos na mutantu inge na zola ve na beno ben ke talave ya est-ce que ba inge na zol na beno ben ngana una force ki camarade baba mela ke si jabeno ba couleur ya banyoso ba metubli jabeno ba zolve beno bake ba bancha esi anzen bake kun kaga na muyibi na ku vedisa na ku fwa ben tangnyos kun ne ben ngana una bakulave fédération ngana kuiza pete ku tout beno vrai ba mbulumbulu parce que vrai ki salo ke kuna na ba mbulumbulu beto yake va na formation
ya que van formation ya buzoba yin bamboshi on appelle ça mais ya que van formation ma la technologie me comprendre donc betu tubulaje na beno bakena nsache ba mwela 2000 na bani tubiano ba mwele 2000 mais ba mwele nga kwa mbaki à côté na recrutement à Louvuno ben me comprendre ben bakong ben bakula surtout ben bantwenya ben bakula ben bantwenya la buenza ben medila bake kuza bakaji ya benve ben me posite bake ku bak ben bak ben 20 ben babanye ba ben bak bak ben balen ki bak ben 20 ben me comprendre bet ku kile na fédération ben kubama na kunwanini bantoto na kunwanini babanti ya benu ben me kwa message ni mko na kupesa benu ya eke mambo ya luzingi ya betu na kati ya bantoto ya betu ben me comprendre ya eke mambo ya luzingi ya betu na kati ya bantoto ya betu ben me comprendre muncha kaka len wanini betve ben me comprendre faut bete yidi que mambia i mbalmosi na ben bantwenya mungu na solo na bantwenya buenza bantwenya lekumu na bantwenya nyaji bantwenya mpangala na bantwenya luango bantwenya fédération ben ke benan satna kon kota na bambulmbule bambosi même si ben kon kot kuna bamvuli kwa wenge sala na ko kot na retraite wap bas avancement ben ke kuzwa na bambulmbulina ya kote ya bambosi ben me comprendre ben me zon ben me salil bao ben me vanda c'est pas bas agent de liaison il fait ça ben me zonza jamais ba me recruter que ben ni ba ni tekla kuna wap background que na bao ben me comprendre yin ke kisali ya bao ya ke kisali ya bu mercenaria ben ke kun kaka net ba chiffon ba ke sali na net parce ba ke noa di lala ba ke noa ju ba me jet ba me losa ben me comprendre fédération ke ku vutu la buzitu na kati ya bantwenya ke ku pese ku zamis bantwenya fédération donc yake vanzo ba mbulmbuli ya busako do que tout le yela technologie que van kuna la police de proximité face à que zonza surtout ben kuna petmetal ba jeune vani bude na côté ya muyonzi kuna ben ke van la police ya muyonzi samben zaba batata na ba mama ben ke van vona kwa salbu bandi ben ke ban tonya quartier ke van ba éducation ni bet kana sana na fédération que mon mbosh ka trouver ndam ya kuna wiza tela mayan mena na kutubilinge ingeke sala nyange tuba waplu foot ngeke zoa non ben me comprendre donc bet salen kintwadi parce que muzingu yake lombaka bainike na mayela bainike kanisa bainike kwene sosa parce que bao bazati nke banto tia bave do me quiz ba conquérant na bu conquérant ya bao yakele na kufushisi nsatu na banchi nimekuzwa babwala kufushisi nsatu na bayini kimezwa bandoto na mayele bao kisalu balen pesi na benve ben me comprendre et voilà pourquoi même mwangisa babisalu nyonso na kati ya bandoto ya bakong nyonso tu yavana mpanga la bwenzani ya dilo kumuna luango nyonso kia kumwangana bantwenya bakongo ke salave e yake pesa bao kilengi lebake kuwaka fasobeni kuza yaulaka mutimeni kuza dila samna ke mbulu me bak ve petve mbulu ke muyombe muncha bao ngwepso mature Albert baka bukula sasunge soteni zaba baka babancha isi ya nzenza bakuza kuna kuyiba mena kuyiba fo batsala bandwenya ya boile na kati ya mbasi yake ni mutindi. Vous me comprendre? Voilà pourquoi je me ça la fédération. La fédération me tout bien ou ba monter, ba descendre. Bet que basis ba ou na kati ya banto tia beto. Samu ba compagnie keni na siki ya beto.
matadi antalu kene na masiki ya beto bimvwa mo kene na masiki ya beto mi afaso bantuenya beto kena konda bisabu bantuenya beto mokuma na kuzwa kisal fo ba dila même le bake dila bake na kuzwa yave ben me comprend et si ben me revendiquer ba commencer que fois ben ku na kutuba ben me kumba bandi ben me comprend donc il y a quelle logique mumboshi ke katuku na ntamtani na zuli ya maza kuiz bak bisal na kati ya banto cha beto kwena kuikisa beno ndingi ya bayo ya babi mpumbulu ino ba kula lingala ben me comprend donc betna beno faut bete saline na kintwadi ben me comprend donc maintenant nous faut peut aller na kintwadi samna ko faire avancer mambo ba Congo hein kintwadi c'est peut aller kintwadi avec ban ka kampasi kak bidilu donc ben ko kotve na bambulumbule bamboshi faso bet na loing sabenya bilumu nyonso bet na tuba bambulumbule bamboshi si ben ko kuna ben ke van faso ba ke tuaka basako do ba salaire ay ko ba ke foot ben me comprendre losing ya ben ke vani wapina carrière ya ben ke vani wapina ben me comprendre donc le momenta la bantwenya la bwenza kina kudilaka ben kina kudila na mbulu muta ishi anzenza ben me van kumba mvula ben kina kacha bidilu na kacha mpasi donc faut ben kuwa mutin bet kina luensa beno bet na ben kintwadi ben me comprendre bet nwaneno fédération que kuiza et ben que kumba mbulmulina betike zangmis beno ni mukindwina mukanisa ti ben mekuwa muga van ve inda mingi mais ben mekuwa ben ka sa ben mekuwa sinon que ben ko entalis ka mpasi ben mpamba ben ko ya wule ben mpamba baina nkondo le zola ben ko zo attaque na bao mais ka kini fédération kenzili ampulu samna bet nyosu surtout beto bantwenya yinga kacha banto cha beto ben zabti ben kena mengi ya bamfumu bantu tinke ya beto ya keve ya bao donc betinen van ve baina ke kuna dila mwa dimpa mwa banguba mutaishi anzen ke soskuize chongisi nge nakacha bwala nge nakacha banto change betke manisma bia mbalmosi donc mukanisa tiben mekuwa komben medil na kikongo fale mutu bilwenya na kikongo tatanzan kubieka banko kubieka kakana mlumke kuiza abu pia ye batona ngule ambote mukonge kile manzau mukonge kokoko kongitadi kokoko kongitadi kokoko kongitadi